balkansko pot izkoriščajo za razne vrste tihotapstva blaga, tudi prepovedanega, največ droge, potem vozil, tihotapstvo ljudi, trgovino z ljudmi in ne nazadnje tudi ponarejenega ali pa blaga, ki so ponarejeni kvalitet. That this phenomenon is increasing every year. We carry on operations all around the world, the 5 continents, and the trend is clear. It's growing up, it's clear. Če vi kupite ponarejeno blago, je seveda posledično lahko nosite seveda določene negativne, torej to nosi neke negativne učinke, bodisi za zdravje ljudi, pa konec konca tudi za ekonomijo kot tako in seveda za kriminalne združbe, ki se preko teh dejansko tega načina pač financirajo in seveda pa tudi ostale aktivnosti izvajajo v tem smislu pač kriminalnih dejanj. What are the reasons for this increasing trend? For everything. I think for the society first, because it causes a big damage to the economies, to the health, and decrease the resource for the states. Because it's a lot for revenues, of taxes, and is linked with another crimes. It's a strong link with another, we can say, all the organized crime. Zadnji tak zaseg, ki smo ga pač imeli, je tudi zelo odmeven, 16 ton cigaret smo imeli pred nekaj dnevi odkritih zabojnikov, ki je prišel iz Egipta. Cigarete so pač bile namenjene po dokumentaciji na tretje tržišče, vprašanje pa je, kje bi zaključil svojo pot. Tukaj je bilo kar nekaj zanimivih zasegov tihotapstva kokaina, ki so ga odkrili v sodelovanju carinski organi in policijski organi. Naprimer, če podam samo en podatek, so kokain pretihotapili v lepilo za keramične ploščice. Si predstavljate, kako težko je to odkriti, vendar nam je uspelo. Kokain so tihotapili v hidravličnem olju z tiskalnice. Olje, veste, kakšne snovi je, zelo težko ga je odkriti, vendar to je uspelo.